Nyankopon Ghana de shimamba mamunyina ajo. Emma mwakwa bade ba Ahenkan 93.3 FM so braso se ensem wetwagu amanga na mu ono yetena se ne yede beso mu enenso ye fiada Freaky Funky Friday nti enigedi ansem so efra ya yede ba beso mu nikode mostly ewiem ayonumpa na ensem no dia wo betie bi anesem Ghana mampani dada wode nsem bia ba betu dwa kire se ahunidie nsem wono ba obechima fa baabi foforo aba betu dwa se woma uko ayasabia womo bia ya ma enduro no san crofon pharmacist no enho akwatwe sanso enansa foforo mu adrabafo bi etia enamo fu wo bo a akosoro ebiem ya beti ewanwume no sia kan kase mu ene se ye betia si anigidie nsem na anigidie nsem no ena Ghana sinitwani ba ko kire se ono wanya franka safi Nyankopon nchen a oka kire se obeye mampani wo Ghana sanso ena hopsin ya via doye wase mai ama ni ekunum mo partners phones no ya munyangu ho na sa mbenya asam kase na sinitwani bi nso a wabedane sofo ena oka na asam na oche se ebra na owo bonimu ana abra na oye nneoma ehwo nte awie nsane de ekeka no ose Nyankopon ni hu bi na abusia na anumre mayefa seda Emma Jubilee Hospital wonom abua asoyasen kaseboyi ebu 533898915 text message and a WhatsApp yabeken come on Facebook live on so obehwa Ahenkan 93.3 FM Sexy DD aka Daniel Nadaroma watamya tumyopo ya na do adwentra fo no mu no ahye no like na ya konopa me pa information centers bro aduonum kwaduosia ebi wo bono mantemu ebi wa sante mantemu na dodo na ewo apoe mantemu kase ni de ene nuham nti wo magya tumpreko pe e fan life apoe mantemu no ebi ye kan nyame information center achema achekrom David ba ewo achim kodokumi Osono information center wachim esemye ni da so na rande e wachim krubase de Yesu tumi information center what Jesus can do e wachim jaha aguna twafo information center papa no obe nipa den eno so wachim abenase peace information center obatabi eno se wa e wanyina so ba brewa e yadom information center akeka no krobo tokua e wachim odumase Chidom information center wachim adubiase som nyame worship God e wachim tirimenken na apia information center onyankoma se die kingdom come e wachim a police evo or chinanti information center because of tomorrow eno so e wachim ya osuru God day nyame wo ho e wachim ayeboafo ku sam information center wachim achiase God first e wachim betnase Ewurade na e wachim apreku dimpa e wachim asene nyame nsa wom information center onyankoma se adomara kwa e wachim botwe achim okumanin aboabo dodo na asa omumrane eyekro ayefre wom se abonhwo a okwanhe mekwa abonhwo a wom so information center ba ko a wom abiem ku ha to kase yi apeti adwempa information center nso e wo ginanko jama not e wo bono mantemu a wom na tabiri kase yi anwumre yi Freaky Funky Friday asomfo me kwaku anin kusi buadumene afia ampofo wa afi Ghana de shimamba jibre na yendo so nsem ne musem Ahenkan Akan Ghana mampani dada ya wo onukro ya etu franka diama National Democratic Congress NDC amanyokoni ya John Dramani Mahama wobusa kwasambi ewo krom hanani kwasan wobusa wedie wobusa Some Ministry of Sanitation and Water Resources binu omote no ababena soe asoya wonu muhwa hunidie ani nsuwansu asam so na ma Mrs. Labna pa wadanu aneni sika kwa yira ti jazesi asesa no sa asoya ye hono ankasa no John Dramani Mahama se opese obusam na mpanifo atia ba mu sabrei ebe chechire wo madwene kropoten anti wano mo de te sa hwe ne sense enya de se aye bibi papa bi aboa Ghana John Dramani Mahama to an nsam so biewa na wo kirem se eba na hunidie nsam a e wase de hyehyehye
mensini ahudro mpanifo no nso eya district ahudro mu assemblies ahudro masade no se wo mbehye na hunidie nsam wo awie emudie na yayese o mayente asoe kakra asoe no otenkran da ben ana obesane avria ba achem da abehwe se yempuntuo ya efa ahunidie nsam wo nso kosen enti se de hye assemblies ne nsa na sa achem da ewo MCU so wo DCU so hwan yo ani onu mom na behwe se ahunidie nsam nkoso ewo odantwo ni zigizagam sa ya hwe na se ya se ya hwe ni ofansa yirebi ehon sonso wo mu DCU dia na DCU ni moe na ahunidie nsam enkodanim enti se assembly bia mu ono empanifuo abema ahunidie nsam akonanim anka Ghana bete se wan enti odo de wo hu faso e wo so se ya bete asoe kakraka se ya omo ba behwe nsuansuwa ene ahunidie nsam so se hu hia nti na nso bapa bia ma Ghana ewi akire kwada ne sika wi ho asam eda koto no John Dramani Mahama tuane sanso bio na ochem so odo de susu se sa cleaner city in West Africa binu eba na nadodan kwa kufado adwuni mu akwase nkrapumpuni mantamu ho wo ma ho atese wan na nka chese abibrem hazedie yagiyedin no sa timu po cleaner city na me se ema na nadodan kwa kufado ekote sa soye na nyame anim no kura ne obronsamatiko sa soye no akote ye no so ye sikase ye kwa wose Ghana ba bia ye dro no wose ye sha ase free from bisia pese bibi ye tumpon wa ye sha ase free from ema ye fiti prako pampo ye sen hran ya hran ya wanhwe bebu akayesim eno nti eno no dwen esusu se Ghana foto aba ma no a oba pa hunidie nsenka ye no obesha ase free assemblies ahudro mu wo mu anhwe se ahunidie nsam bekọ nanim enkọ fom kra na Ghana ni no so ono abie so to a e was assembly ni kire se wo so to gata danimu a tim na wonso wo nipa assembly fo no be kire se wo fie na se ahunidie nsam nkoyi a na anu adabi na se ye wo kro man kofo tankasfo abo ba bia wo fi hye bia bekọ akotwe akogu bola so sa na betimi aboa emfa tankas ni mbra bio na timi aboa na ahunidie nsam akonani mo no no de kire se sa asoe kakraka na yete ya ne de enso abapa bia ewom. The duty of the district assemblies. Every assembly has an obligation to make sure that its district is clean. And so we must decentralize sanitation to the district level. And so when we're going to change district chief executive, if you have a dirty district, we will remove you and bring somebody who can make sure that the district is clean. Our problem as a nation is we're not holding people accountable. The district chief executive is giving allowances, is giving a house, is giving a car, and the district is his responsibility. And so he must make sure if he goes around his district and there's a dirty place, he must make sure that it is clean. Yeah, nipa wuti ninka wakopia mu ewa Wisconsin International University College. Ewa enkrampumpuni mantem na sansem wenyina dahiri hirada wodigu ho. Ghana mampeni dada John Dramani Mahama. Yanko apomdi semwen. Na aban ewa yalsabia bebre ewa maimu ye oma hodro emu nkitoa emu adantamu eni emu ankese ankese ni mpempi ubete Achimodan Government Hospital Tema General Hospital ubete 137 Military Hospital Ekwamfano Teaching Hospital eno ne ankese no na zo mde wo mumwanyi pa ni aba adantamu kakra ye wo polyclinic wo ho ye wo health centers wo ho ye wo clinic no aba cheap compound na za no dodo ba na udem una wo sin no na ayansa bia wodro no eba na nkase kakra na okwa ye wo baabi a ye manduro na wo ma wo no no manduro no ye fa wo pharmacist wo ma emanduro no ena aba betodwa sei oman Ghana mu mantem awodro bi wono ma wo ma ewo ayansa bia mo manduro no omo akwa atwe ehwa ye den papa na enye se ebi ni Ghana ebi wo hopa wo makogye nimdie akogye ntete wo ma hu sade beton aduro wo ma hu aduro dinbo aduro bo no med betu anim a edi hu enu bi ti se acetaminophen andra aminotoprin mi producer grassre eni hu
edian kese we onipa tenase esua ne bo obon fofofo te se de me bo nsuo obebon fofofo enyem adwuma enso wom ko sua sa ne ma wani na eje bre sika ye tua sika won maame no no papa no ko tua sika school fees ekosua ne ma wani na entadura meme bo ametwe fa me bui asita sofi yo so hwan obebon fofofo se anse wasua de no ahu otumi bodi amoxicillin ende maboma nafa azropin azromodpin atovastatin nini nano engofo tumi bone gwa fofofo sense wa gibre suade no enya de keto a obako sua hu aga so wa binti ye de adwuma ashonsa kona koye wo ma wiem ya mo mabodi nkrata wo mutitifie aban enfo mo adwumam nano enam so ma Pharmaceutical Society of Ghana One president, Dr. Samuel Donko Ababonten say, Sagana banya na dwen say, enkrofo akwakwaji nimdie ewaduro ton ana nduro ho. Woma kwaji nimdie no mtitifia enka wo say, aban ne fo mo aban yar sabia no mkoya adwuma, ebi atena fie mienu, ebi atena fie miensa, ebi atena fie baako, aban ni mfi wo mo. Na sa aban ni nya na dwen so obabefo wo mo adwuma na watua wo mo kana obema mo atena fie a enduro huhui wo mo kochini na egom tirim wo masua bia ne de ye wo numa o mo rebetu edu wo numa otakrama bebutu edu wo numa okoko ne beko edu wo numa otu asintiri no ebejai edu wo numa wo musua sane mo weni na nipa na betena fie o se memfo adwuma enso ayasa bia bebre egu Ghana eno na wo mo president Dr. Samuel Donko say enye suban pa enya dwenpa enya no montuo papa wo sa aban no etu na wo mo ka che Ghana aban pain say so onye na dwen so oba be fa pharmacist no ewo enwumam no mo so aye adwuma ene wo mo so wo mbe wo so mo pa. That in the past 3 years, the government has not employed pharmacists into the public sector. And that has not happened because of financial clearance issues. If you are producing pharmacists every year from the various universities, and yet the government is not employing the pharmacists. These at the same time we have, when you go to the various hospitals across the country, go to the northern zone of Ghana, all the northern regions put together, the upper west, upper east, there is a manpower shortage or the shortage of pharmacists in various hospitals and clinics around. And that's why we raise the issue that this is an issue that can be tackled. We need a financial clearance for many more pharmacists to be employed into the public sector. Onipa moti so kasei eye nkrofo bia wo makoje entete ewo school sa odromu ewaduro tom ana adromu kwa yarasa bia wo manduro no wo makoje nimdie aben awianya bodi nkratom tifia ye mfa wo madwumam no wo nkabo mukuo Pharmaceutical Society of Ghana wo president Dr. Samuel Donko ena motini ni Jankwa yanim ewo kasebro no emu na wo kire wadwen 0533898915 na anano epoboso meye wom ni dato so miensa ena National Petroleum Authority NPF wo ashekete se oil marketing companies ahudre wo manga na ntwoni ni ntwa asemu omo 516 pesos ento petrol liter baku bia so afesu 14 pesos nko diesel liter so edin o ana afesu 14 pesos so enko liquefied petroleum gas LPG de yemiano from January a yusu ofie no so 14 pesos per liter eno so ababeda so no MPF na nkase bia na sia na shasi o wo mo shekete third nom de letter ba no mo sia de chia fourth na chese ndra en shasi e wo man Ghana mu ho mo shasi entutututum petrol fuel diesel ene gas na ye use wo fie no enamo so abusio ye busebusa se na dai National Petroleum Authority mo ya sapone sen dia benti na mo de abuo foforo yi be yesi yentum ho ye ka se twa fechi alata point so ombedi kwadu so omberi agbesh so ombedi yenim omumfa nchiremu bia mai so Ghana fo wenti ebia webua ye dinti ne se ye betum omumbeka hwe shedamfa nchiremu papa bia emaye na anu na mo so ama wo mu amuso difu wane aye dize idi djuma aba abonteme chashenkafo wono mu kire se asem bi ha se pa se wuti omamu
na oman na wutim wo wunya bibi papa bia ewo omanim na kakra kete boga odumfo bi de badom na wa ho odin fifire mu obenya so no yesa beto enioma bi buom ya enioma no so yatumu ebe hawo ti wom so meka so mutiri wo na se be yo matibone enu nti Ahenkafo wo kro ma chese National Petroleum Authority fuade a wo mo ye no eya kotoma menhwo to agro na sa agro no so de ya gobone ankasa enti wo munhwe yie na wade papa bi no preach watata basim from Kaneshi to Opera Square was ewo no hwa ebeba na ebeba no so 2024 bekwa akoto abo enu nti wo munhwe yie papa na sa driver for de ani bre ebeto abetia ban ya wotisu esan se aba wantimi hya dammo ne to pampers ni brazia membo ye ntio bi anyom se oba betufu wo buom abro nim se ekrom ohye eni driver fu esu omo de ekwampa eni ani bre ka kira ba ne se wonhwe ne wonyiyi sa etwam ne bo ne mfrifu wo so na wo mani so entete wo mo esan so man wo mo business ne kura mpo se Ghana fo bebre no a de wo na nante kom baabi se Ghana ni no kura no wonfo ka no o so woni ska wadefo enti kakra wo mo sunsu wo kakra wo de bafo ka no so no wo se bi ya betufu wa mu na fu wa no so ya tumu na driver fu ka so ya so betu ahyentuade boma mo se ngan ama se bo glass anu nti no so wom de wo mo ka driver fu anyina da ka de akira ba ne se on kancha National Petroleum Authority bi no na wo mo nhwe yi sa sika no mo de ba ne nyina emfiri ho sani ebeya Ahenkafo nso adwuma wo mu yenye kakrata frɛ no ebetumi akɔ nanim wo no mo ho me beba wo mu so wo mu san so de tudwa ne kurakura mu ka kira ba ne se wonhwe no wontetifu wo bo so otom na nanu adom si gold for oil akosi sen ye akosi sen wo mu busa ban se gold for oil wo ho ni asesa gold mpempena de kwaje oil a eni eba ne sani ya baba tufu wo bo mu ho na Ahenkafo ani abefeta wo mu ho tini kurakura mu se se ni wo mu amofo ka no mpese abetum wo no passengers won pese abetum eji se passenger no obefo ka no mpese abetu ahyentuade buom na aba no ankasa so mprempo se abetu ahyentuade buom a wo mu nhye no chese kofa hyew omunyi saabo no emfiri ho na wo mu ho ento wo mu Well, I hope say menye Ghana nkwana hesi oman bia na ebesa ban no say niema mo eden kakra but be ya onhwefu na asem no man sire be ya Ghana for so be ha mo kakra na eji say bansa so edwedie ni niema ton no I hope say bibia no abeba from ama Ghana for be ha mo kakra yes ama say be ya Ghana for be ha. In fact, it is very bad. Drivers are suffering. They've increased everything in Ghana, but transport fares alone has gone down. We cannot afford the fuel prices. It is very difficult for us. So if the government would take a good look at what is going on, we can come to work, go home with an empty hand. We have families. A lot of drivers are crying, but it is very bad for us. Fuel is a determinant of the pricing in the country, and any attempt to actually hike it will holistically affect everything. You know, cars go to bring goods from the villages, and if fuel prices have been increased, definitely the cost will be transferred to the consumer. So much as we appreciate that there is a problem, we should try as much as possible to also try to bring some substance. We can't buy the spare parts. Now we are reducing the fuel. We are suffering. So they should do something for us. We are near Utia ya driver for being more work and has said one much as a fool of one dia banshare. Na want to so. Ye beti esi eni gideon se musan se eye fiada ti yampempi Frankie Friday kasiabo ya ne de ba makwam na eni gideon se mu no Ghana owura ba ko wadi sinitwa achi achapa ya oti sinitwa ase odi aba batudwa se adwuma oye enumu no ebeto mu se obeye mampani na nipa no ma ne ti ase so obeye mampani no so nyankopon de obosoro bo asase na so kan no manfo twetwe no nipa ben a me ba no ma be kire sansem wemu e de ama wadawroma dwumakuo bi ayomuti wo mo pasase ahan we ye jaso enti mpajo so wasase ni bi wo no mo a wadawroma ya na watie na watuwa sane na da kwan ho a wo mo pepa two plot eko wo manage ho pa timpacho se o wasase bi sana de behan ana de beton a
frɛ 0244 878763 0244 878763 na one wo mo ending so Jubilee Hospital for nso se menka ncho se yade no se ne esitie bia ombegina so 24/7 apre wonkwa ede ama afe nso ne ba no lab a wo mu obi wo aka de ede hwa ya afo bi wo pharmacy e wo ho no mo a Dr. Tredro ma abekwa akwaji antedental care ANC no Mr. wa ya na yepemfo awakobi na kwada na nyini kama postnatal care kwada no wawo na wie no we sore na mfin bu Mr. was wanya enkyerɛkyerɛ a ubehu ansa kwada no akwada ne something which is there something which is there bam so dia na ne Tepua International aponyanya akwada yi mamu wa kompuom na chese ni hu ba bi eye we yo so wampa wani anhwe nti Mr. wa ya na wode nkwada ne kopos mental care theater ho bibi ye ni ase o yenya operation ba ne tentem dia ama ana afa so counseling unit ho no bibi ni na sa kire wadwen akọ na wonum ene won kasa fefefe eye clinic ho no mo wonbe show papa wani no sani esitie bia wonbe hwe mo wani no aye kama na kutrement so ho last week say any week na me ko ho say na ju na akutrement ni wow nya de bibi hye wani hwe de ebo ho no hu e kire he wo mu akutrement pa ti a wo se ya ma space ya mi say me space aye ready a me ko akwaje ya wo se ya ma we de be ma ho se ase de ma bibi fifi wani ase gugu wani ase aye de be ye no pepepe be ma obi na wonso ohu ato eni yade de awrade nyakopon ya chenhwe eni yare di misro wani yo ya trans yo ne se wani ne befra ya ni mfra ye mpu na da asai ni ye twafo ya chi sei ya ni gusompo gran kwabra ni betwa ntropa ntrofita no otwa okwa se me te ha na wani sanso befra de awrade nyakopon we wan so be hye statue bi kura wo da ho no hye statue ato nchen aya nse kwabra ne da ho no oboa wotido enti mesra ani dia hu hia papa mesra se nyankopon mo sa obu onu a na me eye ne se sabi o kafra o hu ade wo mo so no omu live nice because onu kro ye wo no hu ade da ba wo hu ade da na betrata ho am wani abese dia ewiase be wani so betan wankasa se hu ade pa na watata ho na wani sabi adum timisro ya no wako eye clinic na Jubilee for mu akutrement me ana meka kone kohwe dental clinic wade me nko ho da nenso mate se akutrement gu ho papa ti wo sene se ne esitie bia akọ na wo mu enshow se seno aye chamber ho self contain na okasa na tetemu ya se tachire matemu akọ na yankika nsimbo bresisi na eseno la no fe no enkika nsi emfama obu onso ne seno ha ebubom temi die ya bi nanso enioma hye ntam wonu uhu ana yam na akọ wachi misro ya na wahwe niye ko ne yiyi ho na se oseno kra na afri kala akọ kala fofra na pesa eye fita teeth whitening o ye bi ewo ho polishing osena tu ena okofo osro enumto obedi abe misro ko ne yafa fofro nhya amase grass ni nyina ye be kekase no asi animu ema aya nice alignment ankasa afa diabetes ne hypertension for so clinic ho yade we die yade bum entin misro wo bi a faltratra otoso ti ya na wako canteen sumu aduane e depa o Jubilee Hospital insurance ye adwuma pomden si achiba no ye adwuma pa ankrankra de ne aban de nyina wo moje Jubilee pharmacy ne nso boa ema chese awia anapo ahomachio na wadro bi asa wadro bi atanomasa na ho akere abekọ no na chese pharmacy no mabie ato ho time bia glass nko pharmacy eye adwuma wo Jubilee Hospital anim ho a enunti ano ahye ne nso se bia bi ko bi na anom na asa motivate bi na anom na asa okwa time bia obenya bi ato omonioma bo nso efopa wo machira kwan ewo dabo abo kwantempo ne so amantransam so ne so a bibia ni ano wa 0244 575799 0244 575799
and 0241784645 0241784645. Yɛbɛkɔ akɔbɔ yɛ sim braces why Kobo. Ai yɛ boss sim braces fa na ɛnyɛ easy o ɛza ɔsɛ critical Yes. ba kɔnso betumi abɔ ama sɛ wɔ sɛ ɔmbɔ mbɛbɔ ama cause masa if on ɔkɔ video nom de yɛ ɛsim adwuma Awde me nkɔ hoda na fide ba ko paje dan mu afa fide ba ko po wow na fide na etumi kura asa bubu ni mu dwe mode wono okay oh afia esragro na nkon say yes mode na fide ni o say jubli ho machines go up oh yeah adwuma wura na odwe ni pa pa na o ma adwuma no so ya kono yefo ko say fide no ko na ko be o sen de to ase yete se de ye hata koku a oh e de ne hu wo se ho ye behu tafre na mu ye behu ntatia na mu ye behu ajake so ye behu obese bonne belt help bonne belt and yeah was same problem the Fako Jubilee Hospital na mo hwe ndi udwuma ma afi adeshimama ye toa anwumre no nsia akan kase ne so Ahenkan FM what wasum ya tiesi enigidie nsemu na mumfo adwenkyerfa 0533898915 text message and na WhatsApp ye bekenkan on Facebook live on so sexy Didi Daniel the whole world ono pani nipa mouse ye use my computer no ono coordinate and control ode atum yopo e o Facebook live obo adwuma yenko yensem so e Ghana sinitwani ba ko odi sinitwa ache na watwa sini ache pa osanso yadoye buani papa Prince David Osei na saa sinitwani we otumi twa sini wo Ghana otumi so twabuo Nigeria no twa ne sini dodo na masa ojina sini mu a ubefili ni saa uhuno ne boabo kama 10 gram tum na hana no ji sini a ubefili ni pa na owura Prince David Osei chese ono onyani swade hunu bi se obeye mampani e wo Ghana na ono nani swade hunu no nya so ono adidi miye bi na oto no ma ohunhwe nya na okeka man ho I will be president, I will be vice president, I will be this debi oso ne de no eye nyankopon ne yikire no e wo dayem na wada ene nyankopon so no ho daye se wo David obeye mampani e wo man konkron Ghana na ose sani swade hunu we ne daye no oson wo beye abro wo mfie 14 years ene nyankopon yi saade we kire ne se daachim bi obeba be mampani e wo Ghana obeja asinitwa no abe mampani e wo man konkron Ghana mu na David Osei se asem we ebri bi oka na so manfo fa ne se odi agro na manfo nwinwi na mo twetwe no eno na oka chem se wiase aye we ade bu onu mu a ana ade bia nu onu ma e se wo ma ne ye kakaka ade bia nu onu ma e se wo hu ni se asem we dia so semi ade we dia so semi da bida eni kwan so ma bibia bunkan fa so esansa ade bia enipa ye be ye no wo nso ya ebe ye enti ampempi okape na manfo twetwe no na manfo twetwe no na nso chese ewiase ye wo no ade bi kro no ma wanka enya ade beba mu da wanfo anu anka ana wanfo akoma ndi akire ana wanfo adwen ansisu andi hu dwuma enya ade beba mu nne abamu kina enti uyo obi awute na nim Prince David Osei a ubetumi aba Facebook live no aba behwe ni mfoni ona eka sei ya o chese enti ono de wo hu sa nnuama no nyankopon yi a chense dachi bia no obeba be mampani e wo man Ghana. But everybody has a dream and a vision. Sometimes, if you don't share it, you don't get help. Sometimes, if you share it, you face a lot of attacks. But whichever way, I think it's time to share it and move forward. Those who want to support the cause will support. Those who don't want to support it. A few days ago, we had a 44-year-old Senegalese becoming a president. Everyone in this world has something that God gave to them. Some people might not understand you. Even your parents, the people that work with you every day. When you speak, they say you talk big. But at the end of the day, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. If you don't say it, it won't manifest. So let's see what posterity have. It's not even as if I want to become. I think I have the calling because I've dreamt it the same way I saw the presidency thing. Even this prophet Amwakwa, he said it. He's not somebody I know very well. So when we say stuff, it's not like maybe we are drunk or I might not look like it, but who are you to judge? God chooses to make anybody what he wants to. If I'm given an appointment and I feel like I have the know-how, I have the expertise, why not? I mean, any area. Enti anu asem eno no
Prince David Osei oye Ghana sinitwani enabusua motinini na abusua mayankwa ha says a politician ya wo kroma no MPP ni mapase say wabekwa kwaka alanka ahyem ho movement for change for kasama for kase pa owura hopes na doye nso ye nimsa na yire totwo mutwo ni supi ni lovey ne nwenwenwe gospel musician wo kroma woto nyamenyom Empress Gifty na Empress Gifty nya kwanya bia na ebusa awade mu nsem ose ya okun fo menko biem asa aguragura okun so opsi na doye enso ba be kirem se wonde wafutuo de bema awafo empo mabunu a wonom atwempran se be ma fo nda wa unua emfa obae obema fo nda wa hwe no wanfa afa wo yire nso fo nda ho a enkwankofa hopes na doye kiremu a sa phone kuko biabiem fififu ani ubekwa kwa hu nsama eye nipa ne kukuwa mu ade phone na ekura da ne kukuwa mu ene ekura no nti busa kukuwa mu ade no se phone na ekura odasani no ukun no wo yire no eye ne kukuwa mu phone wa wo use onya wo de anya mansan phone ti privacy nso ya privacy capital P anu nti o kadi acha wa afo se wo pese wa wade ye che na wote aware mu da ukun phone menkwankofa oyiri phone menkwankofa o se ebi ho kra mpo no a nyese bia bibi wo phone so ayade boni o enipa de yadwen no se ne asitie no etimi bubu ne ma bebre hwese ase wo fra ukun na wonsanka no ho na afa de ayi ni baba e ma so de nyame ahyeda ma ensi ya di honhom yetimi investigate hu se ni kun fa de oni obi kasa me se oni oba bi kura erere wo hotel bi woni wadwin be bubua se bia won so wo yire wo kasa wo ye pa woni wadwin be bubua hu message bi kura na I love you a onko busam se eba ne se na nipa ntwo I love you bi kura be ko chat ni mu no na nya bone I love you de me do obi atimi ka bi o ma me kura betimi aka kiro enti se wo fofo na zo ko hu sa ni o ma we na wan hwemu ya ansha na wade na kwa kogu adan ya me ko mi kun phone so me ko me yire phone so me ko me mpna phone so na makwa hu wei enti pam no twam no mo bia mfa ne mpna phone emfa wo yire phone na nko bia so na abehu nioma wo so onu se one Empress Gift awade mu hwe ne yire kura ne phone wo se phone so to bi ma na yire phone bi obehu ya ne fa bi a obeyi so to bi ma na yire ti wo to bia ma ne de onua ma mi e antele use phone na mi so bi use mi phone wo mu se no was ho kra to de bia fe was ayeye antele peke ko no ne yire sala ta men peke be peke o ko enti was se pa so no kra be nya ko na ne yire be fa mpo no ede ne yire pese ono anso enya asumdie o kwa akofa ukun fon o ka se peke kwa na akote oba bi voice anso akomu na hwe enti ede no wan fa kra was sa de yo mu ya o ma ware mi o ama ware na so se twan aware na de wose na yiri tu kwan kwa baabi anya fe no batwi fon krenene wo wa he wo ba wose wo yes apel ba no pressure ana boga fo aware pressure wo wa he video call enti wose sa de ri na da nyame num no kurani etetete no maso na yiri pia o twen oba fia waba wo ohwena saya ya no betin so atiso on be friend phone so man pressure na wo he na wo he na fe na wo ba na wo ba ware phone na dabi onu so pie kwa bonti na yire so mfre no enkofu de akoma pa no mukura mo de ware o o ma ware na o kire mu a de papatie advice ba ko pe nyeti a ema meire meneno ye koni se wo fie kura no obi frame na me ka se won pick call no kura ma me o se won fa we agreed se phone we eye me media the phone bia meto bia no to bi ma no to jaje me media eye media na wo pe obi a emrantie ni ntie se wo de obi ti ho na wo pe na banko bia ni phone so look eto de obaba na mada oba be wura de mada ma mani ati ansa amano ni freedom do it eti wa pie minti me mfrem po nka se anam se me mfa pressure wo ba
bedrufia aba bedrufia library bi okọ program okọ foridia oba na mada so eti yesra mo mrante ne mabawa na mo asiso no mo ya wokọ kọhwehwe mu ebia message no oh hello my dear bia na wokuna kwako obi betibaga oh hello sweetheart bema bia ni ho behu hello sweetheart wo phone so a wono na kuma beto ne yam mehwa ebia nipa no eti obo se babawa interview me my dear how are you oh last it was nice na wokuna kwako bia so a Asomro akadero kure bome fa baby owra hopes na doye akoma okro ne ku ne yire no mode bobla na ye pa enti ono so no aka na sam mi hu ni se wo be ma we won minim salem se ne yire free mo eno na doye yeah ase em se ne yire free mo ansa na odi benya we hands enti no experience no oba no so agya ware eno no so aba enti omu bi nyam hu se so be kom phone na de phone ka wo ma ware gya na ka no obi a won experience to we are matured na yani asase ya ne dia wo fa bo na ne nanti kutu ojinso no kra ne bo wo me fa fun wo me fa fun okay mate ba phone de yam se garukre ogoro ho wan hwe wani je we wiase ja be se enfo bi phone no break heart bi abenya no na dem punti na de password to phone so dem punti na ni broni na ono no ye phone na de password kan ho o se wo betumi de password atoto ba bia o privacy yo na se oba chinchina eya opeso ko na anytime bi opeso ko o partner phones no na so ne nam kra ene ya ma chinchina se obehwe ne ntadiem because enyema ne ntade akatakata so na ne privacy oh what the mega nazi so what is simple but ope wasum dua enipa kasa ope wasum dua nkofo kanda eni kwansa men fa partner phone mo serious o because I dey privacy no men fa you ani because we kwako hu ade pa beti wani so asema mo kan ye no kre o kan sem bi o se bi ono akoye interview e bi interview no koye ade achi obisa host ni so hello dear how was it on can was the interview how was it e bi o ko be bin se bi o bin so akohia no hotel bi akojinjam na to bi obisa say how was it na o feel is saying as make an interview na o nya butro because said you open panint no uhu ya we be sorry and the true enkofo kanda no mo omo disunso no omo di one dance oh yes yeah omo disunso omo di one dance me try be da because men try so me judi said tempo men try yes u phone da ho na ho me kwa pre me hu di mpanin sem because some to me akọ wan hwe wakoma bet nya manifa enya mpanin sem ma phone na ho nipa no bia ne said obia ne said yo odi ne nkomo obo on mo no be kasa adwenboni ni mo nso masa said yo west obe yusu no into partner ni be hu sa de ne kra on kan kwacha no mbisem obegin se bia ne pa no bi mema na mudi password bebrebe go phones oye bibi woso yan kan okre okay ema ne mema info no password ema me phone password na so o Missy Afia, Obu on the torchlight called the password to so. Minimum baby on the torchlight, phone so, torch, password that's so. I was all torch. I mean, no be out to. And it's all bad. It's a charge saying Utua, password that's so. Hey, Oba, Mamma, dear, more pedodo. Bema, WhatsApp, password da baby, more person. No ba kutayama yam kwa password guso we oh ye hu bida sa yeah ba mama na mo pene ye sa mama ye mo ya nyoma man mama info ne pep password ba ma tumi ma kwan say je opage me phone ba mama tan sa nyame nshira anu mom de so waka no kre on de obebio password ne guso ba obebia mo say je oba bet me jari fun ama achi akwet ba be man timi seconds go timi ana mtumu ni mtro twa e man ni mtro twa asebe na okay oba ma dwen kura no yi obetimi atwa ntrasen oba
na ka mama wo mpranom 3 4 hwadwen obe use am o munyina nti oba adwen de ndru bema oba ne bema oba twem oba ne mema bebre tena ehu kyin bema ne ma bebre betena ho na oba na ne wiase ase yo ne wiase ase ma twempna 2 3 yo e wiase na ase ntia ka mo adwuma ma ampa enke kampran twan ke bema mema na ba se die se romantics man nyirati oh Debbie edi wa wuti onsu ya na odibi atu hofu one o partner ono ma anko ye mpani nsam o na enko try me so oye ebetumi agu wawari ebetumi agu mpran simple kra obajojo beko off yeah cause onima de ba konzo ade ba ko chia be ma chia ne say na de da on ma o ma akwan se koso na ode ne force ana wafa kuntunu kwan bi so akwa te se ne phone wa bawram secret onim na akon bibi na de be ha na dwen wo na de na wo phone onim a bibi wom odi akon ni yedin ana oba address na menhwe menkwhwe enso hu di ati bi nyedi enso be he entu ana sa wo hwe umpese be ma ne no obenya problem o sa de no a wo hwe a hu ahu se de obesi address issue kura na de kura hu ye bubu no so about them Sarah Odin and catch us say yes no what me repeating say alarm tina be me kofo before menhwe yes into tina do so no tofun wo fro bi o to bi man wife said be a phone ekuta na no bi na so award so yes kafodo yeah what's your hey yeah different mo me be oba kra na wa onu yusu ya no onu adwedwe sika kwa se be ma hu da be ba geta mo enjo so ko hu bibi tan na say ene na say kra me ma ene me ma to fo ma na odi twempe everybody ka po we ba ma kasa mo kasa o kasa be adwuma ma sa moment na kasa ne be efiri va ne be wura mu sadam se nyame na fini ma bi atwetwam na mo kika ye ba refer sisi o ya do na kwa sudu guye tirim nya ye ya ne pa ne de ma na no obetimi abode date obekire se na wi abo ananso to ni no obekire ye kura si adi fu aka we sa de ode kam de enye na kunye hatata masa if you ma bebre eno anadwumi ko fie na small girl bi te kwan so eno was I say the nsuo ba free nsuo ma ba krom okay omo said omo trans yes me say me hu bi dent no me ni bi nsuo anante dent me said omo trans okay wa trans no kan tiato se din kokoko bi nsuo ne how to say otisum na esum otisum na me kra enka me pusa cause unyo obi a oye boda hu kra be dwan but uka se sunsun bi na enso wo hwe ne reaction a ntimi ko aka na metwamani na wapegya nti ana mze akwayi e dia wo no empra twema nti na obetena no musie no se anya ne mpra na ebi otwen na ebi antukwa bi na asi ena wafrifia ba betena no oh ko ubusem let me musa no me ja no okoi o ko me da empra twe na me ko bisa no aka sam no be kofie minya ba bi na fam kofia mame wota nyame o ye toa kasia no so ye wati wasum ye kwakowie ewo Timothy Bentum sinitwani na nyamianim ni kroni ye ka womu a womu sene na ede womu yimu vina ohwa wo Philippa emu ba akon so Timothy Bentum womu yiyi sini bebre na akowei sini ano otwa no etubiri bi afide ojai sinitwa ebeye enduboni ehu adwuma na ukona sa kwawe boko kin pa maza ebu obehuna nanu na fitafita aya adwinse bia ode powder na afafo so ekoken gwa watwetwea ma oje ne ho anye ebu on mo abekọ na dot otumi bodot sa chese adiboni bia Timothy Bentum oyebi na ensen endi jai
onom sa papa no onom sa ma asa de yapono no o yan hu bi pa Timothy Bentum kire say endubone ne sa nyoma no okomu mfie makomaku dunson 17 years offendubone 17 years cocaine jot ene de aka kan no ofaya 17 years ansana ojai na ojai sa nyoma bone ni na pe ene obedane sofo eno na Timothy Bentum kire say ogidi pa say die nti anyankopon ma ne ko sa tibia anim no na eye sofo adwuma ode ne ba be yintia na ebiem obo nyankopon aba so san say ne so emfie makomaku dunsu nu bone otwe ya fefa ya no nyankopon kan obi pa nti na ma otumi de ne ho ema ne wa ba be sofo no Timothy Bentum kire say onim se de nkrofo anum cocaine ebodam se de nkrofo num cocaine ewu se de nkrofo num cocaine enya yade krankro se de nkrofo num cocaine enya nneoma bia ensem fata ede ye nneoma bebiri obo no otwe cocaine kura na oba no kotokoto ade o se light pon bebu ato no so jese na dwini na ze de da ball aso no nanso ni de ni na chi no wanya yarebone wa modam enkuno wanya ade bia ebe ha na dwen eno ema ne hu etiase se saa ne cocaine na okotwe no nyakopon na hye dade no kofa ho na opeso ma ne hu bibi ti bibi ase ezanse sanka ye te se de nkofo de on de na dwen se cocaine na obetwe a wo mo twetwe bodam na enko no ko betumi abodam ache ho mo sanse se de no fa ne de no na no den papa enti Timothy Bentum a no yesi ni twani a neyi wajai abeda no sofo a se mekin ode ne sato so ehiri mpa ebogu usu a ochinze de wadi kokonti obebbo mpa ya mo pa ama woso ibi be kan se esi de nyame nsa wono so papa nyame anim ni krone Timothy Bentum abeda ne nyame ni pa ya onam papa obompa egu so say yes nyame akwa na kasa egu so no Timothy Bentum kire say de okom no ogidi pa say nyankopon na ebua yi ni free sanuma ni namu na o kire say wi nko ano o shi wi nko 5 years o shi wi 1 week o si enya okronia odia Timothy Bentum obon 5 years yentie no. I think that, God played a huge role in my, overcoming of that particular day. Because I wasn't just like, and my case is strange because I had no withdrawal symptoms, I had no running. Everybody I've helped, I think that it's first admitting that there's a problem. And now we can start some kind of a road to a friend of mine always says, hey, cooking is very dull. The first thing is the Jesus factor. The second thing is breaking down, whatever circle it is and putting yourself from there. It's like a miracle. I'm telling you for a fact that I was heavily addicted. I mean, literally sold everything in my father's house. So I was like gone. I actually have a story where I stole a lady's purse in the church. I knelt down, I said, Lord, I'm dying. And that's the truth, And I didn't have one withdrawal symptom. Everybody I've spoken to says smallpox, but I know what happened to me, and I'm telling you what. Onipa amote so akase bribi atwam no asini twani sesie de wagya asini twadwuma no ena oye asofodwuma na wate asore nso ya tudin se Timothy Bentum Ministries Timothy Bentum ena motene ne no ebusu amayemfa madwen kire embre wei edene de aba and wase good evening Ahenkan FM Joe inside Botwe oso ochia ne lovely mom ene ne bra Ibrahim ene ne bra yire sis Alima enti oso ochia wo mu pa wenza Ahenkan FM ye buruta midin de Felicia Boama from Achem Achiase mame nhwe na minko Facebook we na memfa Facebook ho nso adwen kire no ento awoso ni anya asam ketwa kura nkofo ahwie agum papa ye ekofo ahwie agum ho nom na nso mamentra kusi mamentra ha se ni nhwade aha ne ma enti mamentra Facebook no ha on ana mamen se me se media na ba onum si ana okay ubia na wato so onum okay nana kwasi George ese odifri wanchi abeto ampeso aso na John Dramani Mahama ani NDC wo munyaye ne yasumunyu sumunyai Ghana fo no masumunyu omo ene bosha eye ntro boshe
bosha enye no kure boshe no munyai na munyai ka sanze John Dramani Mahama pa so ba be His Excellency John Dramani Mahama die ebi nsida Mr. Nani de befro ti ube Mr. John Dramani Mahama 90 e mo hu musompo da say e befro His Excellency NCBM osi Dr. Bawumia will break the 8 simple cry ono na eba na Kwesi George ni message ode fa Facebook live baye eno no na na Kwesi George wa sheda na krachi ti bomu Selasi Selasi di frigo so osi nyame anu mirukronie Ghana fo enwemfi omampani na nadu dan kwakufu adu na mamu da ta say amemu ala gina so amemu efia na den me ka message me ka amemu ala gina so na na say gina so na gina so andra numre kwa na gina so kajiri enti Selasi si amemu a light gina so pini emu na ni da amemu a ekwan yeyi akwan esuku den akanwuram yesisi amemu a yansabia yesisi emfidie ye de cheche mosquito net ye cheche etidi ye de ye kutia tese na nadomemu de akono aposifo ne emu moto ni e ma fire service fo dumja emfidie tese nanado free SHS enkwada yiko wasi registration osmetua ajeje for misi dama womo enti nanado dangwa gufado de Ghana fo yenya ne seso da e wo maimu enti munyama Dr. Bawumia no metoa de mampani nanado aye no so eno ne asema Selasi eka Alhassan Adumazi osi wo tie life efi Kumasi osi Ahenkan news is so fantastic so fantastic osi nchian kuma ne lovely parent Mr. and Mrs. Adumazi uchia wo pa Sami Kwei and so say government of President Nana Addo and Dr. Bawumia has increased price of cocoa by 58.26%. Ntibia ni osi Nana Addo wo mama mu no egwafo peja cocoa 1,300 1,003 and then 2,003 by do 1,000 the minute bro the 1,003 and as 1,003 afem to me see enti omo ya de pan teacher kojo tepa anyina susu o say John Dramani Mahama and NDC have stayed in opposition for almost 8 years without coming up with new policy. O say John Dramani Mahama okotena fie mfie nwotwe okra na adwendwe bia now so obi anfa dum so mehaw obi anfa nso mehaw obi anfa hospital wonze mehaw obi anfa school wonze mehaw obi anfa bibia mehaw no wantumi anwen enhyehyeye a wode ba wantumi anwen mfie makomako be nwotwe ne wantumi antena se anfa saade bia antoto akwan mu ama wo ma ti akunya so wo mtoto mu de egu akwan mu no ena wo be so ofa van ti John Dramani Mahama o si we bibia di adanse se o ma bibia magana biem teacher kojo tepa anyina susu Facebook ne di ode bae no if you are crowd ka auto asoma me aba okay ana mamento aso ko mensa pillar 2 say the freedom kwa benya e won gramumpuni mantemu o si Dr. Bawumia it is possible to break the 8 apia some of the free achimachi ase o si monne sompa Ahenkan media mo ene sompa apia Samuel aka Deroski o ebruta o wachim achiase ni message ono so edebaye eno no ma every weekends bibi o Aminchia Benedict style collection oba dia na bema oba yo Benedict ene o Benedicta na mo adamfo bi efe ne Benedict o bema sa na ne yenti ase onzo o hwe no sa so oba ene edin ne honam na ese Benedict Benedict wo ho ena we want the Benedicta wo no atwa so okay wow enti Madam Benedicta Benedict style collection omo pamade pa yi omo conference wo ewo krom ha Methodist conference wo ne nche ho a ho sa o virgin bi kra ho a o so wo po bi ama na enemre hwe tun ade virgin so ko so wo de wanya no osa wanyi na osu adwuma wanyi dia na onye virgin
Oh, a virgin, the card da ho. The virgin card da ho. Amba. Ya kwa hospital kwa checking in. Emo kura ho card. O tuntuma na kokko. Tuntum. O wa no tia. Tintin. Ewi abon humi yakọ. David. Elu yakọ. O la mi pesa me confirm. Yakọ. Eya na mo chomfu. Oh, de mi bisa no hiya no akama. Na mo chomfu. Na mo chomfu. Nufu abobo. Anufu na abobo. Ana obetumi ay virgin. Virgin. Oh, virgin. Ti se obi tiem no pe virgin na aware ne nya se virgin akoso. Ade one ne ware. Okay. Nyam prasem. Obi a watena ho abesisa break ya. Na mo aso obe come from ano ntumi anka off air as the if you obi an qualify. O se ade obi an qualify so obe ware na na. Efia ha anahe. Efia na make. The had obi an qualify. Anti no wan kan kokwam na ode aba. We dey aba radios me announcement. Oh ba da bi efia be qualify. Also didn't that one. Jack, what be slow? And then nature. And a virgin. And virgin for our and oh wow. Wow. Oh, and me who and then virgin who be a check. Ebi wo. Me trust me who nanim. Mu bia che tina me doubt no ko hu na ni mu bia che bia mu bia che eh enti owie okay mate me ko ma me ntia me so madofo bi ai me tia bra kwame achima boabu washing bay odia bonso owura man here down to earth hasa ubekona oton bra kwame you too much. Too much. Inipa bi so munya unhu. Bra kwa mohwe no wanyi pa. Enzo unhu da. Sade oni ni patene ye too much. Enti bra kwa me bonso owura achem abwawo yes. Abwawo bonso washing be on no na ene dia. Nti me friend Mr Too Much enwumre maadwo oni Madam Hana fufu owura. Ozo fufu na odia. Ona odia fufu ona. Enwumre wonso me maadwo Rasta uyitire ewa achema abwawo bompaye. So enyume mechia ona na yaw voge one hairdressers no munna enyumre yi mechiecham ene de nchiaba mu pa afi me nko achema sene yan teacher pew one ho kani Madam Oyinka musumwa asene bangalo hona mo enyumre musu mechia mo pa Alex aka Agade shoe ni o dende onso achem asene enyumre onso mechia pa afi special one enkoma Madam Becky oye nurse ni Madam Becky one wo maame Auntie Rose wo maame Auntie Rose ene odoba e fe no oforiwa anti the big tree Madam Becky Auntie Rose ene oforiwa mo ayi nkwane hia ena mo anwumre mi chia mu ni na musumu ye too much most high oye taxi driver stagger yayi muni na yankopon hyiamo afie yeko bibia ni obiam okay ana momentum oze ajaphobia aphobia oh yeah ana mamena nsi ohwe no se efe na akua mpofo ano okay ono wa asene dan mi twam no twabo de o hazi o majin twaba me bodie wi aje do twa so be mienu mama ko fasika be jina say sa no the inspection obidu ono to be twa me so no ni zo ntumi ntwa tu du ono be ka se masa oya action do I try our first yes as always obwa I make attempt mi do man finu kra mi twa no so we din twa me Madam Equiampofo a o wa chemase ne Equiampofo a mami anwure chiao pa ejidise mpombo ko de me pa cho na heba center di no makumakunuma badwa so na Igbo mix na heba powder na gono mix na heba mix na fever mix enduro no mi eya bibiduro kan yade bi ada ne krankro wo honam mu ana honam ani pe na nduro makumakunuma bi obedi adanse kai se eya bibiduro kan
Abibido nso de Nyankopɔn nsa no nneɛma na yɛde yɛ na haban nnua ne ho no ne hini ne bi ɛno a na yɛde ayisi ani a yɛde ayɛ na heba ne nduro ya badwa so okɔ heba shop bi a kyerɛ yade kora ha oni mu na kyerɛ ne so pɛ na aduro ne bi na wahwɛ ho ayi de bɛboa na ɔde ama wo so pɛ ndodo atu afrɛ 0244 774206 0244774206 na ne won mo edinza wo so madaroma wei eyen kai botew adwumakuo bi pɛ adwumayɛfo ene omo ayɛ adwuma wo mo pɛ drivers and storekeepers sa nnwuma mienu wei akonya mienu wei na wo driver and storekeeper omo pɛ oba ene bema entimi pawcho oba ne bema na se unim so unim ka twi word license ana storekeeping adwuma no betumi aya na wafrɛ na oni company na kasa ɛwɔ mpɔtam ayi anti frɛ na wo moma location bibia na yɛmo adwuma nyententem na adwuma ho ayɛden frɛ 0244 982 616 0244 982 616 oni omo nkasa ana sa frɛ we nso 0242 672 677 0242 672 677 na oni wonmo edinsa wo so afi obi simi kan choze gidigidi opeso hia gidigidi wano obema dabi oba aha obema na opeso hia wa na oba na opeso hia oba kame bo bema so mo sisi dabi opa oba okay so opeso hia gidigidi okay nemso be hia ni gidigidi woto oze woto me hia no woto ye ko anwuma ye producer eye Ohini Jan ata aka Osofu Jack ose ope virgin ono ene produce yen Sexy Didi Daniel ono so de ko Facebook live and YouTube afi Billyman ye technician